Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Efeso Kapitulo 4, versikulo 29. Di kay agsao iti makapasakit. Usarin nyo laang dagiti balikas anasayaat kan maiparbang tapno matulungan ti siya sino man akasasauyo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Edmond, ay na naggagat kan. Itay ka pa'y ngagtrab-trabaho. Usto daytan, agina na ka pa'y. Ala, umay kag merienda. Sana pa mabisin manang. Umay kakit din. Narigat na agsakit ka. Uwan. Ay na, si kakit dimot. Nagagat ka unay, katawan mo't pamilyam. Barang adan tumot na manang. Apay, awan pa'y girlfriend mo. Awan pa'y nga raw, manang. Kayat mo, taibirukan ka. Ay kat una. Sino nga taayati ka anak kak nga awan pa'y asawa na? Amukon, ni Marita. Ay sus, napintas daya ka anak kak abalasang. Kwa, amangan no di nakmat kayat manang. Ay sus, apay aday tati panunutam. Siyak ti makaam mo. Manutitawan mo na yan. 25 kun manang. Bagay kayo. 25 matlaang titawon di ka anak ka. Auntie, simangpat kayo matgaya man. Wan, nasapa kami anang rekap ijay pwesto. Tawan mat taggatang. Auntie, imayak dito balayo. Tagaplayak ko makada kayo. Apay, awanan trabaho? Nag-isay da kami iti sales lady. Kat may saka dagiti na ikat. Una yan. Day tati epekto ti pandemya. Alaan ako dito, auntie. Uray paralista laang. Nooan trabaho. Sana kun ang makagatang iti agas ni nanang. Alaan ka. Manungay ti isweldokan ka. Makamu kayo, auntie. Mabali na ka paralista. Kahera kan sekretary. Amin, kabaalak, auntie. Lawanan. Sige, umay ka. Tay ipaaram ko man kan kaniyad mo. Ala ni auntie, tilay bagbagana. Ay sus, nagagat day jay. Naanos pa'y. Naibagakat nga ireto ka kankwana. Dayto'y tilamisaan mo. Dito'y ka nga aglista. Si kantumat ti makaam mo amang urnos iti sweldo dagiti kargador. Mano ti kargador tayo, auntie? Depende, no ado ti agila ako itinatang. Ado mati kasapulan a kargador. Ngam no basit, nilaang Edmond, taiso tinaanos a sumsumre. Makitam inton madamdama. Manang, lain pagkabigat. Simang putan. Edmond, adda ka matgaya man. Wan manang, itay pa'y. Napan ko lang kinita dagiti pada ka kargador. Wan gayam. Iyam amukan katoy ka anak kak anapintas. Ni Marita. Marita, iso ni Edmond. Kumusta kan Marita? Bagay kayo anya. Anya nga iti panagkunayo. Mapan ko pa'y urnusan dyan lamisaan ko, auntie. Managbabain ngamin. Iso a pasensya amon. Kasta ka di? Ay, manang, nadansa mo tin aglako itinatang. Ay, kita ang manlaangan. Jay samot may sa aso kitayo. Ayan, Jay, bus mo. Ada ijay, sir. Sige. Bagkatom dagita natang dita o nagtirugan. Uwin, sir. Saya atom Jack kayat nga adda maperdi dita. Uwin, sir. Nasken nga ited mo, Jay, presyo akayat ko. Tano saan? Mapan ko ilako iti sabaling ahinti day tanatang. Si kakit dimot. Kasla saan ta nga agpagayam nagsasao ka. Auntie, adto yan ti bayadam kani. Paul, tinagan ko. Miss Beautiful. Marita mo tinagan ko. Nice meeting you, Paul. Addan asawa ni Paul. Awan pay. Baruak pay. Ay na, kaanakak ni Marita, Paul. Katjak ipalubos ng arman ti kumkumpor milata ditan.
Ni auntie mo't nag-stricton. Rabi ka manan asimmang pat Edmond. Ado nga min tinaglako itinateng na, manong. Sumurot ka mat kadag iti barkadam, uray sag paminsan. Awan oras ko nga ginom, manong. Kasla ka pamilyado. Ado siguro tinaurnong mon. Planok nga min ti gumatang iti daga. Daytay subdivision ko ma. Anwam ngay no awan mat asawam. Addan to ka di, manong. Uy, asino di bagbagam agwapo aka text mo? Secret. Ibagamutan Ama, no ichismis mo pa eh. Si Kakit Demat. Jacket ama-amo ni auntie. Amo mo ton, nag-stricto. Abay ko mga ibagak. Ibagaktukan ka inton da kaminton. Anyat lang nga na ngay. Siyempre, guwapo. Natayag, kan baknang. Aya, Negosyante. Ado tilugan da. ay, bak nang nga rod ano kasta. Ay na, nagswerte kan, friend. Marita, inggatangan ka iti merindam. Apay nga igat-gatangan nak. Amo ka di ka pa'y nagmerienda. Ada kwarta nga igatang kuan niya. Imbaga nga min ni antem, asigurado ka di ka mabisinan. Sige, iparabaw mo lata di talamisaanan. Kaya't mo tayalaan ka iti danom. Ay, diyak kaya tinakabaso. Ama no ikam ti pagpaulaw. Diyak mo taramidin dayta Respetaran ka ngamin. Adula amin day tayo bagbagam. Sige, panawan akon. Diyak kaya't amakita day tarupam dito isang wana. Marita, agar-aram ka di kan ka day di apol. Ha? Agan-anad ka. Naglastog day di apol. Wan, gwapo nga agpaiso. Ngam na loko day dyan. Auntie, Nasaysaya at ni Edmond. Imbagakan ko na amapan nakaarman ijay balayo. Takas ta tirumbang awagas iti panagaram. Nalawa mat gayam deto'y gatangam adaga Edmond. Uwan manong. Isarunok to napatakgaran iti balay. Ada kwartak. Apay, adda urnong mo ijay bangko? Adamot basit. Inaabaknak pa yan. Baro ka pa yung adan bukod mo adaga. Isagsaganak la da ito'y. Barang kayat nak to ni Marita. Iso ka diti JF mo? Saan pa'y manong? Armag pa'y laang. Barang di nakpaayon di mo igaman ti imak, Paul. Makita na ka ni tatang ko. Uray gayam ni tatang mo. Stricto mo't laang. Uwan, agkabsat namin ka ni auntie. Stricto matlaang. Mabit lang ha. Inaklo ka tanjiri daw. Naimbagarabi, Marita. Anya ter aramidam dito eh. Umayak ko magaram. Ada bisitak. Asino? Siyak. Paul? Sir, kunam. Itid ko la da ito'y sabong kan ka, Marita. Agyaman nak. Kat agawid kan. Di la mabain. Puskul rupa. Naibagam day takan kwa na. Uwan kurang lang na pagsasawa. Sika talaga. Anya launa yan ay atibasol na kan ka. Kargador, agaram kanyak. Si Kamat. Dakas ayan agaram kan ka ti kargador laang. Ni Paul ti kayat ko. Ay na, naloko ka no day dya apol. Nalastog. Ibagbagala ang day tadagiti managapal. Nasingpot mo? Friend, aganad ka Narigat ti mailawan. Agpanunot ka na imbag. Edmond, ada papanak. Iso adwa kayo lang kin ni Marita dito'y pwesto ita. Wen manang. Inkamot ngamin kasarita Tani, agmay-may sa ije lamisaan na. Mabainak manang. Si Kakit Dimot. Basta nalinis ti intensyon mo, awan ti rumbang apagpainam. Agayatak ka ni Marita manang. Madlaw kong harod date na. Andan samot boyfriend na. Awan pa'y.
Awan pa'y matimbagbaga na kanya. Nakitak ni Paul na panangaram kon kuana. Ha? Kaano? Idi na minsan nga daw. Unay matan di ka anakak. Imbagak kan kwa na nga agan anad kin ni Paul. Kat no addan san asawa day jay Apol. Marita, Di ka masidag. agmay may isa ka ngamin. Agdeng-deng nga iti kanta diti cellphone ko. Diya kaya ti makisarita kan ka. Iso nga daywan na. Ibagak la kumanga at napanan ni Ante. Ammo, saan mo na masapol ng ibaga kanya? Oh, Bes. Apay alimlim tagdagita matam. Agsor Isaac. Sir Ice? Wano nagsangit ka? Kunakon ket. Anyat na pasamak. Inong tandak na ng kantatang ko. Gapo ka ni Paul. Anya? Apay ka no? Saan da kaya't amakiasawa ka ni Paul? Apay? Ni ka din, Paul, di kaya't mapakiasawaan? Iso nga ro ti love ko. Ay, kat makamuka, friend. Makapadanag. Amangan nupod no amay sagmak kakankuhana. Edmond, umay ka manganan. Diyak mabisin man, ho? Ne, kaslada parikot mo Aywan gayam Edmond, mabalin mo ka nun apatakderan jay ginatang mo adaga. Diyak sa ituloy yan na patakdaran iti balay. Ne, taapa yan nagbaliw matan ti panunot mo. Binastid nakmatan ni Marita. Kat gapula ang iti dayta. Saan mon akayat apatakderan? Si kakit dimat. Nagado dita ti babae. Agaram kan iti sa bali. Ay na, nasaya at ta si Mangpot kan Edmond. Naladawak manang. Awan ni Marita. Ay, sana simre? Ay na, saanin anagawid ije balayda idi kalman. Aging gaita, awan pay. Ha? Madanaganak. No sa di nun tinapnapanan ye ka anakak. Manang. Sapay kumatasan apod no ti atap ko. Anak kitaray iti dayjay Apol. Ay, unay mo't day agayam kon. Pagdandanagan na, dagiti naganak na. Gaya mo ni Marita? Best friend ko. Asino ka itayan? Siyak ni Edmond. Si ka ni Edmond? Apay, di nakamam mo? Akwa. Amamu ka nga ron, tayo si istoryaan na ka ni Marita. Makiamamu ako na kan ka. Siyak gayam ni Cheryl. Alam, inta pa merienda. Pumanaw tan dito yung police station. Awan pa imot maibagada, maipapan ka ni Marita. Agyaman kami manang, tanakaumay kayo iti pabunyag mi, iti inauna nga anak mi kini Cheryl. Kaya't kumat amakita ti pamilyayo kin ni Cheryl. Dahito ka di ti balayo. Well, kano lang nalpas da ito eh. Nagpintas ti balayo ungayam. Adda ka no gayaman negosyong ita. Negosyo mi kini Cheryl, manang. Ay, sayang. No si ka kumatinaki asawaan ni Marita. Mayat kumamat ti biyag na itan. Kumusta gaya man ni Marita? Aday di balay da kaasi. Kasta unay ti kutong na. Ay, puro konsumisyon ti ipapaayday di Apol. Kaasimat Nagawi din Tanaibalod ngamin ni Paul. Natiliwan iti droga. Ay, nasaya at matkit di aramiden na apancingbag ni Marita. Manang, nasaya at mata nakapanunot ni Marita. Ang nagkasarda ka din?
Kasano ko mga kasarda? Ah? Kat adamit gayam imuna a pinakasaran ni Paul. Ado ti babae na. Tatalaga naloko day jay. Anya? Bilbirukan ta ka dagiti bisita. Mana? Sang magpaydagiti bisita manan. Nakamu kaya pala ang. Sige lang, Edmond. Didak pa kadanagan. Amom, Cheryl, mababainakan ka. Ngamin, tinagtagibasit ko idi ni Edmond. Imbagbagak idi kargador lang nga magaram kanyak. Kat simuro takan ni Paul. Ngam kasta unay ababawi kitan. Anya nga rod ngay. Talaga ang maudi ti babawi. Kat sika, nagasat ka unay. Ngamin, nagsingpot ni Edmond. Ay, dayta ti pagyamana kiti Diyos, friend. Tauray na kurapay laang ti binukal mi a pamilya. Naragsak kami mat. Kat, amom kani, managmisa pa ni Edmond. Isuti ka na yun amang ipalagip kanyak nga ingkam makimisa. Imbag ka pa'y, Cheryl. Ala, di ka nagsangit. Sapay lang kumataadal kan kaday Marita. Kat saan ko man ama uli. Uwan, amok itan. Agbababawi ako na yasimurot ni Paul. Di mo tagibasitan ti padam a tao, tadi mo ammo dagiti paspasamak, iti masungad nga alaldaw. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.